Fabrika Minel, Karaburma, nekada privredni gigant socijalističke Jugoslavije, danas jedna od mnogih propalih firmi u Srbiji, 70-ih i 80-ih, zapošljavala oko 3-4 hiljade ljudi, a danas ruglo. Ali na samo 10-ak metara od fabrike Minel diže se velelepni, luksuzni tržni centar. Za to ima para. Boga pitaj ko je tu uložio lovu, neki tajkun, kriminalac, neki ološ, sigurno. I sada radnička klasa podiže tajkunima tržne centre u gradu u kome fabrike ne mogu da se izbroje na prste jedne ruke, a zato tržni centri niču kao pečurke posle kiše. To je slika i prilika ove mafijaške države.